Bangli yang membawa papan nama yang diikuti oleh pasangan Jegek Bagus Bangli yang tampil dengan Payas Gora Bangli. Payas Gora Bangli adalah busana pengantin yang berasal dari Puri Agung Bangli. Payas ini merupakan warisan budaya yang memiliki keunikan tersendiri. Pemasangan selendang pengantin wanita berbeda dengan payas yang lain, yakni selendangnya menjuntai ke depan atau sering disebut dengan kasuruntang. Sedangkan untuk pria menggunakan tetekas jejuntakan dan pemasangan tetekas ujungnya diikat ke belakang dengan tatanan rambut menggunakan bunga wangi-wangian dan bunga ram. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Bangli Regency. The Bangli delegation is represented by the Saka Baswara Batur, featuring a series of performances that highlight the unique culture of artistic tradition of the region. The parade begins with a pair of Jegek Bagus in traditional Bangli attire, known as Payas Gora Bangli, a cultural heritage with distinctive features, particularly in the bride attire, where the selendang sash is draped forward, a style known as kasuruntang. The groom wears tetekas jejuntakan with the ends of the sash tied at the back. Their hair is adorned with aromatic flowers and the signature bunga reog. Selanjutnya, Kabupaten Bangli menampilkan barisan uparangga yang membawa kober swastika dan kober poleng sebagai simbol keseimbangan dan ritual sakral dalam setiap upacara di Desa Batur, terutama di Pura Ulundanu Batur. Bandrangan, payung atau kedung, lelontek dengan nuansa hitam sebagai simbol keagungan masyarakat Bali Ager yang ada di wilayah perbukitan Puncak Panarajon yang memiliki peradaban Bali kuno juga dihadirkan dalam barisan uparangga ini.
tradisi dan menjadi bagian integral dalam sistem upacara masyarakat Bali, terutama di Batur, Sukowana, dan sekitarnya. Sebagai upaya pelestarian seni tradisi khas Bangli, pada kesempatan ini, PNAY Kabupaten Bangli menampilkan kreasi tari bebarisen yang terinspirasi oleh tarian sakral untuk upacara keagamaan di Desa Batur, terutama pada saat Purnama Kedasa di Pura Ulun Danu Batur. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, for the next Bangli Regency is present Tajan segment. Tajan or ritual cockfighting is a long-standing tradition deeply integrated into the religious ceremonies of Bali society, especially in Batur, Sukowana, and surrounding areas. In an effort to preserve Bangli's traditional art, the delegation presents the Baris dance, a sacred dance that must be performed during religious ceremonies in Batur, especially during Purnama Kedasa at Pura Ulun Danu Batur. This dance is performed by Tempekan Jeru Baris and accompanied by Tempekan Jeru Gamal as the gamelan ensemble. Tari Baris represent the devotion, heroism, and protective spirit of the agrarian community in Batur.
Sebagai refleksi dari tema PKB tahun 2025, Bangli menampilkan garapan tematik berjudul Jaya Pangus Kertabuana. Garapan ini mengisahkan tentang sosok Raja Bali pada abad ke-13 yang berkedudukan di wilayah Panarajon dengan keraton Singamandawa. Dalam kisah mitologis, Raja Jaya Pangus dan Kang Chengwi melakukan perjalanan spiritual lintas budaya yang menggugah harmoni sekaligus konflik kosmik hingga transformasi mereka menjadi sosok sakral berupa Barong Landung. Pertemuannya dengan Kang Chengwi, sosok perempuan dari peradaban Tionghoa, membuka ruang baru bagi dialog antar budaya. Representasi visual melalui kostum khas kerajaan Bali kuno dan Tiongkok memperlihatkan lapisan interkultural dalam sejarah imajinatif Bali. Namun, harmoni tersebut berhadapan dengan kekuatan sakral lokal ketika Jaya Pangus dan Langgar larangan spiritual di kawasan Gunung Batu. Dewi Danu tampil sebagai penjaga keseimbangan kosmis, menghadirkan ketegangan antara cinta, kekuasaan, dan kehendak semesta yang berubah wujud Jaya Pangus dan Kang Chengwi menjadi entitas spiritual yang hidup dalam ingatan budaya Bali melalui artefak berupa Barong Landung. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as the reflection of the 2025 Bali Arts Festival theme, Bangli present a thematic performance titled Jaya Pangus Kertabuana. This piece tells the story of the 13th century Balinese kings based in the Panarajon region with the royal palace of Singamandawa. The mythological tale of King Jaya Pangus and Kang Chengwi follows a spiritual cross-cultural journey filled with both cosmic harmony and conflict, culminating in their transformation into the sacred figures of Barong Landung.